I pozdrav svima ljudi. Se vidi ovdje ništa, vidi se. Danas ćemo istraživati jednu napuštenu kuću. Tu samo moja 3 drugara. Neću prekidati kako zove ovo dok ne stignemo tamo. Kako zove, pošto je tu blizu. Pa ima velika je tu kuća, istraživat ćemo je. Pa eto, sad ćemo se vozati malo dok ne stignemo do tamo. Jel idemo lijevo sad, jel? Yes. Danas je srijeda, pa će prvi najvjerojatno izaći u srijedu. Gdje sad? Desno, upravo. Desno. Desno, ajde. Au! Pavloviću! Mogli smo i ovdje. Ajde, drugi put može ovdje. Meni svejedno može. Ovaj dvorac je veći. Ovaj malo kuća. Pa nije baš malo. Au! Jebem ti kost, šta je ovo? Ajmo brzo. Sam da mi ne ispadne tablet. A? Ja držim ja njega, ne držim košnice sad. Ako ode auto pokosit ćem. Ako ne auto otiče svi ti dabaj. Jest. Dobro, biciklo će preživjeti. Stop! Jel ide auto? Ne ide. Dobro. Ćao, Sergej. Aj pravo ide. Gdje si? A pravo, dvorac je pravo. Ljug idemo u dvorac. Ima Sergij. Idemo u dvorac, prošen. A? Imam osjećaj, će neko izletiti, a? Mene si je uhvatio stanu. Ko te uhvatio? A gdje u ovoj drugoj kući, jel? Ne u dvorcu. Pa kakvom dvorcu? Kako pozdrav svima? Jesam. Ti. Snima se još. Ovo Viktor. Mene ćeš ga isjetiti. Ne mogu te sjeći. Ja ne vjerujem se patite do sada. Ja pa se ja tip krenuo priča. Oj Bože, vi kakva mi je kosa, ne mogu da vidim. Trebam se Idemo u zadnju. A? Idemo mi u dvorac. Ma naprednjuj sam, kak ja vidim. Jes, naprednjuj sam. Alo, pola. Evo pa dogade. A? Ne mogu ovako. Pa što danas ne ode da uči? Doći kad on uči. Ja sam uvijek posudio što sam učio u radiju zadatka. Kad ne djelaš ti njega? U radiju ja jutro zva zadatka, po zadatku ima 30 primjera. Jo, jesi mi pametan. Vrijedan čovjek, jebka. Ja nisam ni zamislio domaćim službama. Uradim zadanje kao. Ja pravam posljednji sam. Ali ti dao se. A ja ko Marko, ja kada sjedio na on, ja vrtim pedale, ovaj vozi. Zato što ti kada zove na isprednoj kontroli. Ti se isto mjesto vidiš, ja kad pustim, ti će sam svoje prišinove spreti. Ja. Jer guvernal pokreće ko gdje ti stojiš. Jes. A vidim noge kakve su od Marka. Ova noge ja izgrebao, kaj bagat, znači imam. Moj dva alat. Krvari. Ne, noge bile po škire. Idemo pokreći ranije. A nećemo pokrenuti. A neće on doći, ja idem istraživati. Znaš ti gdje, ja neću. Neće on uči ide. Evo dvorci stižemo. A ćemo ostaviti bicikla na istom mjestu. Aj, okej. Ja idu on. Ja odam pokrenuti. A nemoj ići pokrenuti, neće doći. Vidim da su Ima li koga? Nema nikoga. Ajde idemo na Oliver, ajde brzo, kako nije vidio. A šta stvar bila fora, ljudi moj? Da nas Čega upati, kako zove, mi ćemo polat ono Čega upati. Ovo, jel se?
Sam se sakri. A? Ovdje spustam si pa vidjet se. Nek bude tu. Evo to. Bližimo se dvorcu. Hoćemo kroz kapiju, ajmo kroz kapiju ovdje. Ajmo vam pokažem, ja. Hajde go, Aha. prvo ajde ima. Samo malo. Ovo ovdje. Pa ćao, liga. Evo, to je to. To je taj dvorac. Gdje ćemo ići sada istražujemo. Ima 400 kvadrata. Kako ti znaš ima 400? Svete Pavlović. A šta Pavlić zna? Ne znam, Pavlo, tu si. Kad se budemo približili, nastavit ću se snimanje. Evo nas, približili smo se. Ajde, jel ulazimo? Ajde. Gdje idemo? Jel ovaj kamer ulici? Nisam ja toliko strašno. Evo nas na prozoru smo. A? Pokaži mi gdje. Ljudi, kamo je džet. Mano, kamo oko. Gdje si vidio? Vidi se nam kamer. Pazi, ovo. Nisam mogu ne. Eto ga. Čisti. Jo, ne vidi se ovdje od svjetlosti kroz prozor. Eno djeda. On obično je, ako ne znate, on ganja. Ha? On ganja nemljeno je. On ganja nas, od nas. Ne vidim. Da, ali ovako može. Ne može se vidjeti. Čisti prozore. Mekom. Ha? Mekom čisti prozore. Gdje ćemo dalje? Ajmo dole istražiti sve. Ajde, idemo dole. Nema gdje. Idemo dole, ajde, istražimo prvo dole. Tiho. Na prstima. Jo, ovdje je mrak, ne vidi se na blizu. Evo me. Ne vidiš se. Aj. SFC. Eto ga, bjež. Što je ovo dole? Ispod, ajmo dole. To je podrum. Ajmo u podrum onda. Idemo ispod podrum. Ajde. Evo nas. Ajde. Šta? Nisam. Jel gleda čovjek? Nisi bio u ovakvoj situaciji. Ne znaš, čuj. Ajde. Ja sam unutra. Što je ovo? Aj, vam. Eto djeda. Aj, prođemo brzo. Ne vidi sad svjetlosti kroz prozor ništa. Jebem ti kameru lošu. A? Pa nećemo gore, vidjet će nas.
Ajde, idemo gore. Ajde, neće. Čekaj, da moram da ga uhvatim nekako. Da vidi se na kameri. Ovaj tu čovjek nas ganja. On ne da u ovaj dvojici. Okreće se. Gdje su ona dvojica? Miloše, gdje su ona dvojica? Što je ovo, balkon? Kak, ja ne znam, da istražujem kuće. A? Šta si rekao? Ja sam sam pogledao tamo. Tamo si. Vidio me tamo. A? Jel ima? Prolazi. I jebim ti sunce pašće odavde. Dobro, ovdje nas ne vidi. Prelazi ovdje. Samo da nas ne poganja, bit će sve okej. Hajde. Šta? Čekaj, pokušat ću. Eto ga. Jesmo istražili smo sve, hoćeš da idemo? Nisam sve. Nego? Samo na ruku. Ajde. Idemo prvo ovu dvojicu. To ja ću pauzirati dok ne odemo po ovu dvojicu. Ček da opalim kameru, evo sad. Da drži. Nemo skakat, polako dođi. Pa kako da ne skatam? Ajde, sila se. Što je ovo? Sanampa. Pa evo vam zida, hvala. Vidiš? On vidi se sve. Evo zida. A ja? Ovo nećemo ulaz, definitivno. Što je ovo? Ajde idemo gore. Ovo nema ništa. Prva polovina. Evo. Aha, ovo je običan moj ulaz. Vamo, gdje si ja? Aj, Đuro, kaj? Ja se krenuo snimaj. Da. Evo. A vidim kako mi radimo parkour. Idemo. Daj. A ja kaj? Daj, bolan, idemo. Ajde. Ajde, Pavlović, idemo. Idemo. Idemo kroz dvorište, ja idem. Ja sam kulturan. Ajde. Uspješno obavljena misija. Istražili smo čitavu kuću. Dvorac. Kobajage. Eto.
Sreće pa nas nije ganjao onaj čovjek. Jer sam se zaganjao na džeda. Juče smo isto bili tu i čovjek nas je počeo ganjati. Ajde idem po biciklu. Ajde trči. A bi ti tu ostavio? Da uzem ja svoj. Nisam very uspješna. Moram skinuti ovo zadržač. Uglavnom, ovako mi je stojao tu telefon i tablet i zalijepio sam ga bio selotipom, da, i nije pao. A sad ću ga jedan ponijeti. A sad ću ga držati u rukama. Dobro, to je bilo to što se tiče ovog istraživanja kuća. Ako hoćete još da istražujemo kuće, obavezno ostavite like. Pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u narednoj epizodi. Pozdrav!